Ngiyakubingelela sikwamukele mbuko lapha emakhaya kweSimanzonzo kulethela iy'nda zamaskandi ehamba phambili ney'fika ngesikhathi. Siyathokoza futhi ukuthi la kweSimanzonzo zokulethela-ke iy'nda zamaskandi. Ngaphandle kokuthi isipholisa amaseko ake ngihlale kuzo-ke iy'ndaba engikuphathele zona. Ezokuqala ezokuthi kubona ngokusa umculo kamaskandi. Umculo kamaskandi le ugovozile owaduma ngengoma ethi waxosha indoda. Abantu abaningi ngicabanga ukuthi bayazi leyo ngoma leyo. Sekuvele-ke iy'ndaba zokuthi lo mculo lo ubona ngokusa esibhedlela emva kokuthi abe velelwe umshophi wokuthi adubuleke ngeyi-weekend. Lezi ndaba-ke zibhalwe uMdunyiswa oshilo ukuthi umngani wakhe futhi ujwayelene kakhulu naye lo ugovozile. Ushilo ukuthi kade ekhuluma naye kodwa ngenxa yokuthi-ke ugula kakhulu use-ICU akwazanga uyombona. Ake ndlulise lezi ndaba simfisele yena uMashobane ukululama okukhulu abuye futhi eze la emculweni njengoba esegumbini labantu abagula kakhulu. Sengihlabela phambili ezinye iy'ndaba engikuphathele zona ezokuthi sekubonakala ngathi ithela iy'thelo ingoma kaduma kahle emva kokuthi eveze iy'ndaba zokuthi le ngoma ethi angimazi ubaba wale ngane simdonsele umnxusa emva kokuthi eseyinxusa lakwa-Show Me Your Number. I-Show Me Your Number-ke umkhakhaso ogqugqumezela ukuthi abantu bengacwasa futhi namalungelo abantu engacwaswa futhi. Okubalelwa ukuthi abantu kumele bengacwasa ngokuthi baphethwe yini njengongculaza nokuthi baphila yiphi impilo njengokuthi kukhona ama-gays nama-lesbians. Siyambongela-ke uduma kahle ngalezi ndaba ukuthi athole umnxusa kule Show Me Your Number. Mase kweSimanzonzo-ke sizohlangana futhi ngokuzayo kodwa-ke ake nguyishiye kanje nayo ingoma. Ngiyabonga. Nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye abinsisa nemali yamthatha asho ukuthi uthathele naye yangikhuthuza inkulungu ayiyangaleyo wami sekungena lo kuphuma lo kungena lo shintsha nje hasoyisi sekungena lo kuphuma lo kungena lo shintsha nje hasoyisi ayi yena wami